Haleluya. Namhlanje bazalwane ngithanda ukuthi ke ngiyanibingelela egameni lika Jesu Christ Inkosi. Amen. Ngithanda ukuthi ke sikhulume ngokukholwa namhlanje. Haleluya. Emoyeni wami kunale vuselele khona yezinto ezintsha uNkulunkulu afuna ukuzenza. Haleluya. Hallelujah. I'm convinced and I'm not shaken of the things that God wants to do phakathi kwethu. Hallelujah. So ngifuna ukuthi ke sikhumbuzane ngokukholwa, because yonke into uNkulunkulu afuna ukuyenza phakathi kwethu ayikho into esizokhona ukuyi-enjoya ngaphandle ukuthi sikholwe. Hallelujah. Isikhathi lesi sifuna abantu abazosuka enjwayelweni ekufuneni ukubona izinto zenzeka, ekufuneni ukubona ukuthi lapha enkonzweni lokho nalokho sola kwenzeki, but it's for people who are going to stand by faith, abazowazi ukuthi kuzowenzeka kuphela uma sikholwa. Hallelujah. Ayikho enye indlela, fanele sikholwe simethemba uNkulunkulu. Hallelujah. Sisukene ekuphushweni singabazalwane, but sibe ngabazalwane abazofunda izwi lakhe, bemezwini lakhe, hayi abazalwane abazohamba ngenkonzo ukuthi enkonzweni kufanele kube nje kwenzeka nje, but people who will stand bebodwa. Sikuzwe sowufakaza la, sokhuluma izinto okholwelekizo wambona uNkulunkulu ezenza uwedwa. Hallelujah. Isizini ngaba khona ebandleni kodwa ibiza ukukholwa. Wonke umuntu akholwele entweni uNkulunkulu ayikhulumayo, amzwaye, imemeze, ihlebele inhliziyo yakhe, abesa believe bese lento iyenzeka. Sithola izwi lenkosi encwadini kaLuke chapter 8, Luke chapter 8 no Marko chapter 9. Luke chapter 8 Luke chapter 8 ufundele ku verse 41, 42 and 50. 41, 42. Luke 8 verse 41, 42 and 50. 41. Yes, 41, 42 no 50. uJesu waphendula wathi, sizukulwane esingakholwayo nesiphangelele, koze kube nini inani ngimbekezelela na? Ilethe lapha indodana. Kuthe iseza idimoni la kuyisapha. Luke chapter 8 8 verse 41 41, 42 and 50. Bheka wafika indoda uJayiro ingumphathi wesinagogu, yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu, yamncenga ukuba angene endlini yakhe, ngokuba yayinendodakazi eyodwa, kungathi ineminyaka 12, yona isifa, kepha esahamba izicubu zaminyanisa. Verse 50. Kepha uJesu emuva wamphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela izamsiza. Hallelujah. Baba siyabonga izwi lakho kusisa ngalo egameni lika Jesu Christ Inkosi. Amen. Hallelujah. La sifunda ngale ndoda enguJairus. Lithi iBhayibheli unesimo ekhaya lakhe, isimo esasithinta indodakazi yakhe. Lithi iBhayibheli kwakuyintombazana eyayina 12 iminyaka, eminyakeni yayo yobuhle, eminyakeni yayo ukuthi fanele iveze izithelo zokuhlobisa kulomndeni njengentombazana. So kufika isikhathi esihle sifikisana nento embi. Lithi iBhayibheli kwafika ukugula kule ntombazana. Le ntombazana yagula kakhulu, indlela ukuthi kwaze kwashayeke kubaba wakhe, wasuka ekhaya wahamba wayofuna usizo
uma efika lapho uthola uJesu unabantu babhizi bafuna usizo nabo ngokwabo ngamunye wayefuna usizo kuJesu. So but mayefika lapho uthola ukuthi uJesu umiyaniswe ngabantu, ufike lapho uyayibika indaba yakhe kuJesu ukuthi ngigulelwa indodakazi isesimene simbi. So lithi iBhayibheli uJesu wakuzwa lokho akushoyo, kodwa sekakuzwile lokho uJesu kwavele esinye isidingo futhi salo wesifazane owayenesifo somopho 12 years ephethwe isifo somopho. Isidingo sivela phezulu kwesidingo, kodwa la kwabiza ukuthi kubhekeke enye indaba efihlakele ubhekeke indaba efihlakele ezinhlizweni zabo ngamunye. Jairus ushila umntwana ekhaya, lo wesifazane uzile nesimo sakhe kuJesu. So mayefika lapha ufika uvimba ublocka izinto uJesu afanele yozenzela uJairus ekhaya ngokukholwa okwakukuye lo wesifazane. Wambrika kuJesu, uJesu wema endaweni eyodwa wadila neissue yowesifazane. Lo wesifazane ngalendlela aacta ngayo kuJesu wagcina wathatha amandla kuJesu. La uJesu ethezizwa wazizwa ngathi amandla amasukiwe, uyadinga ukuthi ahambe aye ekhaya likaJairus, kodwa amandla azwakala asukile. Kodwa into eyenza ukuthi uJesu aqhubeke nalo wesifazane, ifaith yalo wesifazane yamenza ukuthi uJesu anamathela abhekane naye until asizane naye aqede kuye. Bese emva kuba sekasizene naye lithi iBhayibheli kulapha kuverse 50 or verse 49 esakhuluma kwafika othile evela kwamphathi wesinagogo wathi kuye, uyindodakazi yakho isifile, ungabe usamkhathaza uJesu. Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela iza kusinda. La uJairus usalindile, inhliziyo yakhe iyaphela ngenxa yokuthi ubona iattention uJesu ayinikeza wesifazane ekhaya kuyonakala. Kodwa iBhayibheli wafika khona lapho usesenjalo esalindile, kwafika igama eliwes elisho ukuthi lesimo sesiwes sale somiye kuJesu ungabe usamhlupha. So lithi iBhayibheli uJairus ezwa lawo mazwi, uJesu wathi kuye, Jairus, ungesabi, kholwa kuphela iza kusinda indodakazi yakho. Ungesabi ngamagama, when we have to believe bazalwane, kubizwa ukuthi kube nezimo ezenza izinto zibe worse empilweni zethu. Ukuze sikwazi ukubona amandla wokholo, kufanele kube nezinto ezishake the situation ngendlela edlula before ucabange ukuthandaza ngaso. Yabona ukukholwa bazalwane, lithi iBhayibheli ukukholwa izinto ungakaziboni zenzeka but ukholwe. Usho njalo uJesu uthi kholwa wena Jairus, kholwa unganyakaziseki noma lezi zinto seziwes, kodwa kholwa ukuthi mina uNkulunkulu ngizile ukuzoletha impendulo phezulu kwesimo sakho. UJehova oletha impendulo kokholwayo. Bazalwane, kunezimo ezizofika empilweni zethu, zifike zingazuthi zize ukudlala kanti zizele ukuzofuna more of your faith. Uma eqaleni bowukholiwe, udinga ukuthi kulesikhathi umkholwe kakhulu lo nkulunkulu. Jairus had faith, yiyo lento emsusa ekhaya yamletha lapha phambi kwaJesu, wayenokukholwa. Kodwa kwafika isituation emenza ukuthi believe more than what you believed. Uzile yebo wakholwa, kunezinto azaziyo sometimes azibonile akholiwe uJesu wamenzela zona, kodwa manje izimo ziba ukuthi
ziba worse kushayekeka kakhulu kuthiwa manje sowufile akusakhulunywa ngokugula kwakhe kodwa sekukhulunywa ngokufa kwakhe. So in that very situation la sekuworse khona la sekungasuthi izinto zenzeka worse khona kula khona Jayiru athi uJesu kholwa kakhulu zizowenzeka futhi izinto phinda ukukholwa kholisisa yenzisisa in your faith that you may see the hand of God. Ungesabi iza kusinda usho njalo uJesu. Kwesisikhathi umuntu mayekhuluma njalo ungamthola ngathi ufanele yakhuluma nje aka understand ukuthi ngizela kuye egula lo muntu manje things are worse than lokuza kwami manje sowufile lo mntwana imessage isho njalo ithi sowufile lo mntwana there's nothing engingasayenza kodwa uJesu ukhulumizwe uthi ungesabi kholwa uza kusinda kholwa kuphela kunalomsebenzi oyi1 uNkulunkulu awulindele kithi sikabantwana bakaNkulunkulu ukuthi sikholwe kuphela. Kunabantu bazalwane abasho ukuthi bayakholwa kanti babhizi bayasebenza. Wena uJesu kufanele kube nguye osebenzayo. Umsebenzi wethu ukuthi simkholwe ukuthi as he's working miracles and kuzoba nempendulo kuzoba nesimangaliso ezasebenza umsebenzi wethu lesi sikhathi sokuthi sibone izimangaliso zakhe ezikhulu phakathi kwethu ngoba uJesu usebenzile uwenzile umsebenzi ukukholwa kwethu okusilethe phambi kwakhe yilokukholwa lokho kusigcinile kwaze kwaba la kodwa sukela la we need more faith to believe more singasasebenzi but sikholwe then ukukholwa kwethu kuletha impendulo. Angisho ukuthi sihlale emakhaya singasebenzi ngisho ukuthi ungaphithizeli ukusebenza kusho ukuthi uyazihlanganisela ulokupatanisa ukuthi konje kuzohlangana njani kuzophumelela njani. uJesu uthi ungesabi kuza kwenzeka uma ukholwa believe kuphela into ayishoyo ukholwa kuphela lento izowenzeka. Hallelujah. God has been working for impilo yakho ukuthi khona ukungena kulezi mangaliso kodwa kungenzeka sekasebenzile uNkulunkulu but ugcine wena ungazamukeli ungazitholi ngenxa ukuthi kukhona into eshoda kuwe. Uma iBhayibheli likhuluma ngokukholwa ukukholwa ngikufanisa nesandla ekufanele ukuthi usilule bese uyathatha lento le owenzelwe yona. It's just a hand isandla nje phela osivulayo uthathe lento okuthiwa nayi. Uyazi kubuhlungu njani uthi unikeza umuntu into angasiluli isandla asiyeke nje iwe phansi into ngenxa ukuthi akarifuni ukureceive ngamagama futhi sesikhathi obuyathi hayi mina bengicabanga ukuthi uyadlala ukuthi uzonginikeza iwele phansi into imosheke or iphuke. So ukukholwa kuyisandla esireceive ngaso izinto uNkulunkulu asinika ngazo. Uma kuphela ukholwa lezinto ziyenzeka egameni lika Jesu. Hallelujah. It is all by faith egameni lika Jesu Kristu. Ukukholwa bazalwane kumele kuphume phakathi kwakho. Ukukholwa kusi into ozoyiboleke next door. Ngeke wakholwa ngisho noma ngabe umuntu bayangakutshela ukuthini ngeke wakholwa uma wena phakathi kwakho ungenako ukumethemba lo nkulunkulu. Uma sifunda lapha encwadini yabaseFesu Efesu chapter 3 verse 20 ake ngifundele Ephesians 3 verse 20. Efesu 3 verse 20. Kepha yena onamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Hallelujah. Kepha yena uNkulunkulu onamandla okwenza akuliphinde futhi bamayimela. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo
nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Hallelujah. Yena lo nkulunkulu esikholela kuye unamandla amakhulu kakhulu okwenza nangaphezulu kwaloko thina sikucelayo. Amagama akekho ngathi mina ngikholiwe ngafika egcineni ngangatholi lutho. Kodwa konke lokukholwa kuwe unamandla okwenza according to lokukholwa kuwe nangaphezulu kwalokukholwa kuwe. Lithi iBhayibheli wenza ngokwamandla asebenza kubani? Kithi. Ukuze lento khona ukuyireceive kunamandla amele asebenze kuwe, kunalamandla amele akholwe phakathi kwakho, asebenze ukwethemba ukuthi lento engikholwele kiyo ngimi kiyo angishintshi. Bazalwane, ukukholwa akunayizolo, akunakusasa, kodwa ukukholwa kunanamuhla kuphela. Namuhla ngiyakholwa, angizothi bengikholwa izolo azange kwenzeke, kodwa bengikholwa izolo ngikholiwe, or ngithi mangithi ngiyakholwa ngithi ngiyakholwa yebo angakwenza ngoba ngiyakholwa. Akekho anga ekukholweni, kodwa ekukholweni kunokuthi uza kukwenza nanoma isimo sinjani. Uma by faith uthi I know he's going to do it. Abathe uSathane ulethe isimo nangu uJayira, lithi iBhayibheli uphume ekhaya umntwana esaphila wahamba waya kuJesu. Uma efika kuJesu ubika indaba umntwana usaphila, kuba khona idelay umntwana usaphila, kodwa uJayira akashintshwa ukuthi kwenzakalani. Umntwana asabikile ngaye kuJesu, bayabuya bazomtshela bali Jayira sowuze ufile nokufa, kodwa uJayira uJesu uthini? Uma ukholwa uza kusinda. Haleluya. Uma uzoma kulento ishilo ukuthi uze kimi ungikholwa ngizophilisa umntwana wakho, lento iza kwenzeka. iBhayibheli bafunda eFesu uthi ngokwamandla akuye amakhulu ngaphezulu kokuqonda kwethu, unamandla amakhulu. Ngamagama noma eze umntwana egula, still uJesu unamandla amakhulu ngaphezulu kwale faith kaJayira yokuphilisa ekuguleni. Still kunamandla amakhulu kuye ukuthi angenza into engaphezulu kokuphila ekuguleni, aphilise ekufeni, avuse ekufeni. If God can make that daughter kaJayira ivuke ekufeni, kusho amandla amakhulu akhona kuNkulunkulu. So bengamagama ukuze uJayira khonye kufikelela lapho kukosa ukuthi amethembe ukuthi ngisho sekagulile uyaphilisa uJesu, ngisho sekafile angamvusa uJesu, akholwe akhuphuke, kube namandla phushayo ngaphakathi kwakhe. Ngishilo ngathi faith ayikhulumi ngayizolo, but ikhuluma ukuthi God is gonna do it now. He's gonna do it now. It's in the now. If faith ayesatshiswa bazalwane, ayithuswa imimoya, ayithuswa iziphepho ezivunguzayo around. God, if faith ima lapho, ima ingashintshi, ithi ngiyamazi ongibizile, ngiyamazi uNkulunkulu engihamba naye, ngiyamazi uza kukufeza, ngiyawazi amandla akhe, ngimbonile uNkulunkulu. Bazalwane, ifaith iqiniswa ukuthi umbone nasezintweni ezincane. Kunabantu aba-ignorayo ukwenza kukaNkulunkulu, la khona bakhomba ukukholwa ebeqinisa ekukholweni, ngoba uqala kancane asenzele izinto esikholela kizo ezincane, azenze esiqinisa ukuthi khula in your faith. But abantu banganaki, babone nje kwenzekile, bajabule, badumise, basuke lapho badlule, bangasayingeni. Sifika isimo esinye simbiza ukuthi ayoqalela phansi, akhaliswe yinto uNkulunkulu ake wayenza ngelinye ilanga, ngoba uyadlula, akanandaba nokuthi uNkulunkulu wenzeni, adlula angasamdumisi ngalezi zinto azenzile. Kanti ngaleso sikhathi enza ugcwalisa lamandla phakathi kwakho ukuthi understand ukuthi kunamandla afanele agcwale kuwe eza kwenzela izinto, kugcwala amandla phakathi kwakho, wazi ukuthi
ngalamandla asebenza kimi lento uzoyenza. There must be some power ephakathi kwakho. Angeke ukuthi ngiyakholwa nje umane nimile nje ungekho into ekuphushayo. Umuntu okholwayo lithi iBhayibheli ukukholwa kunezenzo. Uma umuntu ekholwa kuba khona izinto azenzayo eziveza ukuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzowenza. Yabona uJayiro wayengeka lokho eme lapho sekushiwo ukuthi